Omu district ya Mitooma entindo nyingi ziri mu muringo mubi aho abatura batwire ni beterunduro mu government hamwe n'abebembezi barukwenda ngo zikorwe. Tukabanza kurabaho aha mutwe bifunzo tufite funzo nkebi tutamwaka ceru tuzaho turaba mutugwa mu abantu report tukira kuzihereza munonga bwanyuma twiza twabonaho chairman wa movement umwambara sigara yatandika hortiroru nitwe tumwine twagezaho ko semikono yitu nabwo rizoba na hati nkabanywana bitu nko twakweta tugira ngo ka budget aka twakoze ni ukakarebamo ukaje uti nanyi nawe watera heki rero ninga shote tari nabanywana babona bo twongera ushanga twakakavaringa kakwasire miliyoni na nemitwaro nkaga aha bw'ikizube kikugumana kibateganisa abakazora foundation ekitongore kitari cya government bahire Obuheereza bwa miliyoni na hezira bahwereho umukore ntindwezi Ruhinda Sausi tine kinte cyerukorwayo ko kigambe mwene najera no hateze nguto bayangire kuzikora itoka tuzekora abo kuba mane tugine obushoborozi tubwine nebikorwa tubyine oburemeze bwo no butwine aha ubwo murimo guwareba ntukoze mikono kabantu baburisha tariho government ecera twirengwe tuyamba government katonagira wahika hantindwe zumwe ebitubuka junda karishayo na nebitwarwa mizi enshonga habwe ncabatura nibenda bebembezi babirukangere nganisho ma P4 senior 4 ngagwa hari umurutindo riya ngabona bana munonga nkabaraganisa aroje kansara uwanyu urukuba special Dickson Kazingo nabajya ngo bareta turakita nyoni nza kubaha miliyoni y'amajuta kungambere na kansara wanyu yajya nkabire nagamba n'aba district ngukunu ya turakita siza kabire mwikirizana ngwe jo miliyoni y'inabahire ngirete ekoro rutindo rwa kajuguta abo kuba nubwo buteraniro bwitu abwa kajara na gasha kwa Ben Umuhozi imwe bareka kubabi